O te ofualo fatu ma whaatalo fatu I lau mai moanga ma lofi ta whaafofonga Samoa I le nei tu la le aso. E si I lava le vi inga I le tato tapa au sili I le langi. Ona olona alofa malona pui inga ia I tato. O lea ua taita mai eilo so I fua ma lo uola. O lea ua mawhai ai ona tato to e fisila whae I le nei aso fo. Ma lo lava le tawa tai, ma lo le tautua, ma lo le whai o le whaiva. O te whaatalo fatu ma le anganga tumu I le whaalo alo. Iso se Samoa po o fea lava le tua lalangi ue e maua mai le nei whasalaunga. O mema le nei, ma o te whaatalo fatu. Ia o a mai tātou. Ia o te tali tono o lo saunga le mu mea umai le naitu. A pleasant greeting to all of our viewers, a big whaatalofa wherever you are tuning in from. My name is Mema and I'll be with you for the next hour. Ia, if you momoli atu le whawhitai nei o tato sponsors, le susunga I le whawhiangainga to le afoa Larry Tupai ma le Tasi Market, le afionga I ale au pepe tā lai ma le whalitua I a whaalu te lene, ma le Pacific 40 po le tālofa voucher, le pumping singi Vaetelo Maota Samoa Service Station, Lucila Realty, mo whale whawhia whaatau I Samoa, ia ma le DigiSound, the Bigger Better Network. Ia si tato fiso o tae ma le tato sui whasalau ia wā ai, po ai mai sia o tato atunu upele o Samoa, ma lo soi fua wā ai. Ia, fia lava e whaatalo whātu e tau le mawhina mema, ma lo lava le usai, ma lo fo le tau wātai. Ia o te loa o le ua tato taunu mai fo I la whiawhile nei o la stofi ma tau Samoa nei, ai o lo silasila mai mo mai o tato tunu mema. Ia I le tūlanga pe o nei ai le tau lo tātou tunu I Samoa nei, le tau te sila mai le tūlanga pe o na mōli mawina le ia fiafi le mamafo timunga. Ia o lo iai lo tātou tunu. I le tai o le so le sa au mai ai le fautuanga mai lo fisol va ai tau o le tātou tunu I mulilo. Ma whailo mai ai ia tūlanga o fautuanga mo timunga mamafa o le lofi ai lo tātou tunu o afua mai le so. E tu sai ma fa maunga mai so se fa matalanga na o mai lo fisal vai tau talu ai ono tulanga o pel ba mafo le ea o lo I vaenga mo lulunga le atunu le ua iai I se vaenga le nei o fa tunga o au ia wa fuai ia timu mafa le o iai le nei tai au pitai ua mole mawina ia inisi o fa matalanga ma I le tato motu I sala fai I la fioanga sa papale I le tai o le so ia seso vai tafe I tono le fioanga le ua apena fo I ona pa ma lo fiai ia se vaenga fo I o le afioanga mai se ia o le au le tele le fo I wa mai ai fa fautuanga ia lo fisal vai tau mai se fa lave o le official fa lave tupu fa fusei ia ma le tulanga pe ona iai ia le vaenga le Samoa Land Transport Authority ia por vaenga o pulenga fela wa inga lau ele ia I mata I tuina le tulanga le sanga le mula tele ai mai se lava ia o tatou I la tau ia lau faita vale la wa vita vale ono le tūlanga ua mōle mawina le si tia, ia ma le si foi, ia o le sua vai I no fuanga foi lea tūlata le taulanga. Mai se foi, o no fuanga mauna lalo. O vaenga ia le ua mai e whafautuanga, ia mōle sila fia o le tātua tunu. O lo fautua ina foi le tūlanga le ngātai fale, ia I tūlanga o no fuanga tūlata I matawhanga. Ina ia mata I tūlelei, ia ono le foi ua si le sua tai, mōle ngātai fale, ia I lo tātua tunu. Ia pi ono tau na file tau fatanoanga mema ia e fitu na ia famba lo si le u ia fa mo a feel va se Pacifica le na fa pena fa ilo mai se li poti la tamai nei ia le official va ai tau mo le tulanga lava la na le u ma te fo ona mai tauina ia ilo nei fo timing ia e o le tulanga lava ia I melo tupu Samoa ia tonu fo ilanga ia na itali tenunga fo ia ila tau ia o le au va ai tau ma au va ai fitu o ina fea ia lo tātou ngā tei whale mo le tātou tunu ini wa ameli la poa ia poa fo ini wa a fea le tātou tunu ia e ono ia fo ina I wa inga whapenei ia o lea la ia se tasi o wa fo lea Navy ia mai Amerika o loo tutai ngā tei whale o Samoa le tātou tunu ia pia nei ia il wha moe ni sa Navy e tau nuu se teimi o le nei wa yaso ia inisi fo I o fuanga manai wha moe ia o lea u whai mai lo tātou tunu ia tonu o isi ia vaenga lo tau whapepe ai le tau ia ai o le tūlanga ia lo tātua tunu mema ia o lo matango fia lava mea uma lo na wha ilona ngā salonga le ise vaenga o ngā sepe fu ono ta ua le hasanafi ia o vaenga ma sani lava
ia I tūlanga o mea lo tupu lo tātou. Tino ia paua leo le vaenga le ua au mai whaafautuanga le teimla nei ona o le mālo losi o timunga. Ia ma le tūlanga lolo wa o le tau le ua a fia ilo tātou. Tino u fautuaina I lātou e whaapena o nanga ia tuino whanga maulunga. Ia mate tuina le tūlanga ia e ono iaina I ele solo. Mai se fo I o le tūlanga mase se o le al tele. Ia le fo o mo le mawina ia I le nei fo ia fiafi ia mema. Ia ma le whaafonga mai mo mai o le tātou. Tino ia tonu fo o seisi lea vaenga tāua e whaamanatu mo I lātou o lo fufua e malanga mai I Samoa. Ina ia tautua nā le lei. Ia tūlanga o nei whaamalu. Ia po nei o fufui ia mafuna whana o whaatimu. Ia o nei oso nā e tau o ni tala whengai fo I o na anga I mai ma pe malanga mai fo I Samoa. Ia matu ina mai ono tūlanga o le ua iei tātou I le vai tau su ma le vai tau o whama mitangi. Ia I le nei fo I vai teimi ma le nei vai tau o le tau sanga. Ia au te manatu o se tūlanga lana iei nei se vaenga la tamai ia I lo tātou tino po le tātou tofi Samoa nei. Ia I le tūlanga ma mawhalo iei ia timunga. E manuia tele nei a whiawhi mema, manuia fo I whaafonga le tātou tino whaasoi ia. Whaftai te lava wā ai. Ia vai oi na e mai. O me ia ta o reporters. Ia pe timu, pe a wha. Ia pe oso fo I se taua. Ia the show must go on. Malo lava wā ai whaftai mo le updates. Ia o le a whaisina malo longa pupu o na tatou fo I mai le tatou anga I le mea o lo o ta whawhau I le tama leo Asiata. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto o le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi? Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei leo udanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o udanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kulos fanga mo makulong talo fakal choy sa repay los fanga yo sa misina. Sorry, if you po. Ah, sorry. Ang amin kasi los fanga of silpe fi. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Maro. Pemo. Talo from Bacha. O te toi whaatalo whātu Samoa I le toi ta liu mai ai o le porkalame I le nei a fiafi. O le ua mawhaatasi atu ma le afionga I a Asiata po le susunga whaia onga o le ngangana Samoa. Alo Asiata. Ia, a talo whātu fo I ilo sunga le tamaitai whasara lau la le lei o le tātou wa BluTV a pesor porkalame masani o le tautai ia ele nei vaenga o le fiafi. A talo fo I whaafonga maua Samoa.
Ia, mai lava yo nao se yo naiu, ia o folofa ma whaatalo whantu. Mana tu fo i o ainga matama, tama fo i mainga. Ia aingo nofo, aingo e, aingo papa. Mai se fo i o ainga na ta whai wha. Ia ar whantu ainga tausi e tu mua mapule i tu au malantou wa ainga le tai ma le vaa o fono ti. Ia awhia ni fo i le whaatalo whai le au whainga ruenga te tofi e le tua. Ia whaatalo whatu i so se whatawhai tūlanga, whioi o le talare rei, sunga i whawhia ngaiga mo tau whare tua. Ia beiso ngā ruenga whaasa le vi le tau suino le ipu vai o leola. O lo tala whaauto i so se tafa o le larolangi. Whaatarofa mo folo whantu. Ia, o tau sisira mai o whaiva esero pepe. Me se fo i o le proklame le nei vaenga o le afiafi. Ia, le ua au mai lava tātou ua cameras. Ia, me se fo i o le tūlanga le vaenga o nei whaasara launga le afiafi le tautai ia. Ia, se i tau va iri po ani vaenga mana nei o lo tutupu i nei. Isi o mantou lau mua. Ia le aonga lupe foi vau ese ia me se foi o le tūlanga le matua pisa e whaatalofa mana ia lo sei ioi peise puanga kau mai savai le pua ioi e mai lo waso mema ia le man vi a whaftai ia alo whaftai ia ioi vi ia langa le toru ta fei lo ia te lo na ia au fasili ia e tu sai foi o le fa moe moe me se o le matou lau mo nei le aonga o lo whanga solo ia ia pena o fia whafasili o le asa o le winga o le apisa. Mana ia. Ia, te loa le whaafonga fo i Samoa, me se o le lava loa fo i o i la tau e fia le nei porokalame, o le tau te iae. O le apisa o le taua leo le nofuanga fo i lea e api ai ia le tufunga tāta tau. Ia paso se tufunga fo i walanga ia apisa le whaatufunga fo i le mana tu e tonu whaatufunga po i te tonu o Samoa. O le tufunga faufale, o le tufunga tāta tau. Ia mare tufunga tā waa. E iei fo i lanta unga o lanto o apitanga po o fale. E whawhai ngofie. E whaato aimara nofo ai. E whaatau nu uele lanto ngā ruenga. O le ngā ruenga o lo whaatau nu nei e le laumua. Ia o le lupe foi vau ese. O le whaataunuina leo leo singa o le langi te tau ma le langi malo fie. O le no fuanga la po o le fale lea e api ai ia le tufunga ia ma le whaataunuina o le ngaruenga. Ia lea fua ai lo le upu lea. O le api o le malolo pe no fuai. Tasi na winga o le upu leo le api. A whaperitania o le camp. Ia e tōla uapi. Tasi na ioi. So e whapupu ulai le upu leo le api. Ia a whakunga i whaateinga mema ia sua koe api inga le kurimangula le lono winga. O le kurimangula le laima wale me tau tira no fuai ma malolo ai. Le alai au mai ai ma le vaonga ngana le whaasamoa. O le api sa o le sa ia no uche wa sila fia. E iona tapu. O le sa o tapu e iai tula e le so na solia. Le alai tu whaatasi loi le ngana Samoa. O le api sa lono winga. It's not an ordinary place where we can just freely walk in. Right. AI conditions, AI vaenga, you have to be careful. So le winga lana lea laina ona fatu e ila tau fo ua whailangi le wholonga. Ma mafua ma yei le whaupunga lea o lea pisa lono winga. There are a few selected people. E mawhai ona alai white. Now, wata ua fo le vaenga lea ua e whaafsiri ona o nei ona po ua tau tala te isi ma loosen some of the protocols and rules ia ona e ile ufa Samoa e fesusu ia i whainga e tu mau whaavai o le winga o le whamtalanga o aso ia ia pisa a o lai kiki sa va ai yo mata a mesia ila tau le sua ma fale rua la tu ainga me se foi tolo wena tu funga tatau ale ai sau pea e le mwhainga e alu ko o le fale le whai ka ngā pea. Isa. Yes, isa. That's why I adapt mai upuia. O le api sa, a le ka sau pea. E le po sau malu foi. E sa nga e alu tutonu. Rono winga. E kau ke makamaka umaku i fafu. Wa o Samoa. Umo fale a folau. Fale o sa whai e ta ngā pea. E iai la le api sa. E marmeta o le fale tapuai. O winga lau isi au vaenga o mai lengi pea mangi so miki mangi malu ta u le ngana sa mo le pula u e makamaka haku lai i mo e kau falo pa pero u pe ke kau lo singa ai
vangana ila towe la eina le malo fia le tunu na o tangata ye whaatanga i tonu o le hapisa ia o aso fo ia e whaasanga koso tangata le fisosoani le tufunga le e kango e koso whapene ia ia le tūlanga fo ile le pa'u o lo tino ina ia se sao au lenga ma wha ele ma whainga e koso pea le fo iso sau pea ia o aso fo ina o te vaai e whaasau uma ia e whaasau uma le toatele o le kufunga e whaali uma la ei o le manai e le vaai o le mamalu ia peitai e le whapela wa uwhai atu a mea wa le ai pe wa no longer le mamalu o le ngā ruenga ai pe ona uwhai atu wa fisuisu ia ina i whainga there's some adjustments into it now o le apisala lupe foi vau esi ia o le whaatanga ai ona pele ai sau malu po sau songa imiti o te tuua vanoa lava ina ia mawhai wai tasi lea au wala o lo walu fo e ke kilo ai e whao sufia ai lo nau wai le ke e manga o le malu e manga o le pea ia ele va ia kule mela fai ai fai e poroka mai pe o aso ia foi le kausau rosi nga kai kapungi o makani iyo o sa mo pe fa pena o fa fa ngofi a sa rosi kai vai kuro mantua la ka u kisi ia palangi kapungi makani ia ola mai le sa mo ia so ei wale ola wale ilo e kupulanga fekisi mama au kelenga fekisi pongsa it's all because ole habits mantuala ole habits na ole awangi e o le mele la peitai ole fa vai ia faile apisa o fainga ia fusuisu ia le utau tu o vanoa ia tufunga ia ila to ele ni la ia e faina malisi mea ole taimi mo o mia la vai o ele kai mire ke ka okoi it's your family mana tuala a fainga o ele o lela karpe aire kase pe aru kamare kase marolo tina who is going to be there to support you so inale o toi tala ir fa tu funga mo na ainga mo vanga na eu ke lela o tali tu aluina no le it's like a sacred space in English for ilele ya tulanga na pe fa bela o yengi tu la fongo po apo dai ne taimi mai la so naia I really like that question o te tautala fo i maleava e me se fo i o te tautala male fa alo la vai ai nga tu funga malo fie o tu la fono la e ia tu la fono la walunga e au mai tu funga wala ngai mana tua o fisili o ia fa ia ku la fongo nga luenga o le kufunga o iai la fo i tu la fono e peila tu la fono la tala no tu la fono sa fa ia so ia e le mafainga ka ko kasi a fa peu ke ka o ya e tau na su e mai se so ainga ma te to alua tu lang fa pena ia o nei ona pu wale o toe apalaia le na vaenga o le winga o le tala mafaianga e ka ko kasi mafai fo inga ka so e le teine le tamaitai ai oro tu ma o le tele o tu la fono ie fa onga la vai le taimi le nei o tu la fono tau I lo so I fu maloroina o se tala mana ia le mantou I le sunga ia su o lo fa tautai ia le mantou nga ruenga le onga I le metu fai va su o Lawrence Archie o le tufunga le e restara fa tu la fono I tonu o New Zealand ai mai se fo tu langa I le health and safety tu langa fa fo e ilo na le sene fa so I fu maloroina mana tu fo o le kwa uma ku COVID-19 o le tautai ia tunu o kanka mai ima the air is really not safe for lele things that passes through from one person to another we need to be cautious about it so o le ta wala o le lawa lunga I le health and safety I le ngaruenga le se taimi fo itato ua sia ku iai ele faia le consent form me ke alo fili my from your GPs sorry se me ke de ka yes okay. That's one of the thing e mana tuala o ka ko yeso ia na nga e fia ka pea ia fao mai ia mai sa saro pa ku ia uma ki ngai le mamanga fufuru ese nga au o lai mau mai ia tu loa le fa fengo fie nga ngana lai mau mai ia mo o toto fo io tino tu lo fa ia mai ko e ka ile o ila ia manei ona po isi fo tu funga ele o to faia le na mea o lava ngila mau e fa onga ia oi it becomes yours
Ia e maualunga fo le tūlanga o le sanitation. Ai peki lau fisili, o tūla fono na le apahou le taimile nei. It's more of the health and safety. Awe ke whaala. Au mangkala pe awe ke si mea mamafa mawhai au whi au. Fo make sure fo eisi si te rua tu olua. Leango tātou fo i Samoa. Ia le tari tununga fo i le vaenga o le saa ua o lau pea. Awe mangkua. E whamai o le tau tia tunu o pālangi. Ai o pālangi o ngala kungei. O le kumo ka ua. Tangata whenua. So e ila upo le tunu o le whanua malona tapu a whanua. So o le mawhelanga e leina nau ia le tufunga. A wherua i oe le tangata le waka. Ia oe sai isi si te rua to lua fo i le. I mese fo i le tua fo le soi fo mararoina. But those are the things on there. Yes. Langa it can cause fatigue. Yeah, sometimes we fainted. Yeah. Ala ia isi si so le tula fo no la na fo ina le lava app hold te mile nei mema. Yep. Ia pe fo ile si ofisili so o toi fatai lava faswa mai ta pulia. Kusa o me ye fa nga po tu se fa nga ta le so ngai miti male po le malu foi. E fa sauna fa nga masini neona po traditional tools lava ye fa nga ya so la le fa nga lava termine. Mana ya la usidi. Now elefia fieriska ka wen kan masini la ukari ko pato o eu te avisa cuz I'm a cultural advisor. O moro solea. That's really nice. And I'm glad ole we au mai fisili le mema. O le whaasa moa ia male tūlanga i le la male te tau wale tunu. E ia o na au. Ka unga ngau au. Le na e tau mea nei la au. Ia, se i toe sau whafise i koe sau se sia so ka po kalame. Ngo ukango le au mai ia au se i whasi le sila i la tunu. I o le taimi. Ai, o aua ia nga au mai na fe ausi mai makenge. Mana tua fo ili pese fo ili. Na fe ausi mai kenge male ato au. Po le ato tuluma e kungwa. So e kakawa langa ka o ile au e le ise pese fa mai nga fe ausi mai mangingi. Ia. E no ole te tau tarasa. E le fe ausi mai mangi moto. Mangi masingi. Na fe ausi mai male ato au. Ia ke au fo. And I have to say this to be honest. Ale ka o ile au. E ke le ilo se pe Samoa nga pe. A fa pe ka moto. Pe no fetu. Yeah, easy wola lita wa ai o te roana they went through that other o te ta wana ta oe ia vai leke sira vai o mengi o mea le moto ma wo para palaso ro ile ki o ia ai fatoa e lo ale ta ua pe a e kofo ile au langa i fasi fai upo le pese ngai fa mai a nau le pea tali ti nga o le au ele mfailanga e karikariangi ki nga mai se ngila ma se moto e te taua o na sasalo pakua i lea ia o la utali lea ma lo fafitai ia o te fisili atu po o ava enga o lea onga e mata e mawhaina whapea i le level 1 e alu i le final step o a level o lea onga e ono e graduate e mawai sau pe mawhai fo e ona e skipi inga i si level. Whamata, a se whai lau tali lau visili il visili. A utali e tunei lau visili o lea e sau lea o ngā tausanga fō. Ia o lea te mawhawhai. Ok, mana ia. O le mātou a onga e lua kuata il tausanga. E run lava fo i mana tua umona mai ona restara wha le tūla fono di tono o New Zealand. Ia, e me se fo'i o lango sua le matanga ruenga o onga MOE, Ministry of Education, as well as the Ministry of Pacific People. E fo'i le poa da le aonga, e skipi lau tali lau whaafisili, e lua mātou kuata, o le kuata mua February to May, e ta i whaama sina le kuata. Ia, malolole ia Juni ono le tātou sisi ngā fua. Ia, whatu ato ia ele ia Julai a ngā ia o ke topa. Nao, lea lau ea o ke topa. Le e si uila i tanga te tau. O le winga la o le whamatalanga. Aua ne a whapeo e fia sau i le a onga ono o le fia tai no sau pea. Ia te au, think twice if that's the reason why you wanted to join. Okay. Ia te au, e ave lava le tau sisira me fo i tua pe a whapeo mo. O le ngole o le tātou wa onga, lupe fo fua i vau ese. O tātou o lupe whaalele, you and I and all of us, o oe le lupe whaalele lo a inga. O vau ese, foreign land.
Tātou te leo I Samoa. E la tātou wase ngai whai. A whape te sau le aso le assessment ma le tātou I le amatanga. Ia e whai se kākala ona o loai leo nei mana onga ma le wase ngai te tau ona tu. E ia mātou beginners 1 ma le beginners 2. Ia from the New Zealand born. La tau fo I le tau o le wha Samoa. Ia e iai lai le beginners 1. E iai fo I le mo le tangata Samoa nga soifua mo le Samoa. E sau iei. E makua le iloa fai se kala e le iloa fai se e mawhai fo na consider beginners. Ia e o lai le kaukala. Ai le iloa fai ia tu matamanga ia tu langa ole. Soifuanga awa ia parifia ngai ma mea fai fa Samoa. E foi la man tu vasenga advance. 1 mal advance 2. Ia advance 1 e fa fai ngofie tu faava for ava. Fa feonga o fa ole for langa o fa longa. Ia e mafai ona e fai se vala au o mai e fai tali le sua. Pe e tele lava ringa luenga fo ile le fa atautua. Advance 2. Ia ua amatana e a onga le papaenga o laulaunga. Pe fa feona e alo avese si. Fa fenga alo avese fai poiponga. Fai le taalolo. Mea uma lava fa pena. Ia, leanga e sili atu fai fala velave o New Zealand na ilo Samoa ma o tūlanga lana. So we have beginners and advanced. Tūlanga o tātou wau. Whaftai te Asiata molo taimi. Ia te mau whai se star story tai au. We will be going into a very short break and we'll be back for you guys. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahau mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utuina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia ole na Samoa. Whaftai lava whatasi mai tatou pokalame I le nei a fia. Ia ole au na lava tatou pokalame. Le tatou pokalame le tautai iae. Ole whaasoa ma le whaalau iloa. Ma tā upu tau Samoa ma pisinisi o tangata Samoa. Ia o te asuasu atu vai malu I puenga. I singa ngana ua le tau tamali I lau whaafofonga Samoa. Ai tatou seu I le atua e maangalo ai mea uma. O mea male nei, alofa tele atu, tō whaasoifua. Lucilla's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucilla on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucillarealty.com. Lucilla's Realty, helping our people achieve the best results for their properties.